paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ay na, islipul day. Da. Mayat tibiyag no kastay banang. Na, big-bigat, agid-idda ka manan, Inteng. Bumangon ka, taing ka aginaw. Ay, asino ay atin na udian nangan. Siyak! Di si katagin daw. Na, Di nakdisturbon ta maturog ak. Islipul di nga ron. kahit agid-idda ka latangarudan, agmalmalam. Matmaturog kalatan, imbes ko maatulungan nak nga agtrabaho dito. Nakaturugan adakaws? Agur-urok pa yun? Heh, sadot ka talaga, Intay! Diyos ka, awan pa'y nasayahan ang mapaspasamak itidiyan ko. Nagmamalas akan hayon na tao. Jakla ko man na iparpaso. Apay, Inteng. Anya man ang tipa kasi kurab. Nagita ako ton, ta nagaduda. Dagita ko ton ti pagsisikuram. Awan mo ti maday nga aramidan dakan ka. Anya nga awan kat kinagat da tiping-ping ka na kay da. Anya? Takit amin dagita atap no matay dan. Tupon in barsak kon da ito asilpan. Awan betlat serbina. Nay, apay aya, Kapitan. Ay awan signal na. Jak matiksan di kumparik. Nakapoy at talaga ti signal ita. Amangan numadamdama labas sa pumigsa manain. Nasikura nak. Inakla maturugan. Isupay nga idakil ko. Idi pala na minsan nga aldaw nga agsisikor ni Kapitan. Maturog laka nun. Taisupay nga idakil na. Makaisemak matitimbaga na. Dumakkel pa'y ayah ni Kapitan. Baga turo na. Nakaturog idirabi idong no. Anya? Kaririing mulaang? Makaturturog ka manan? Napuyatan nak nga rodong Nagsapa kamat anaturog idirabi Alas 7 pala itirabi kat agur-urok kan. Kasla sa anak-anak katurog. Nasakit pa iti ulok ang mapuyatan. Anya? Nakaturog ak ngam napuyatan ak. Ay, di kan maawatan, Inteng. Ibagbagam asaan ka anaturog. Kat kitkitaan ka mo't anakaturog. Jak ab mo. Kasla kayat ko pa iti maturog dungaw. Ay na. Bigbigat, maturog ka manan. Day talatan ti amom nga aramidan, Inteng. Papanam, Kapitan. Agpadayon Nagalas naman. ka, Mari. Kita am day talangam. Di ka pa'y nagsagsagaysay. Kasla walis tambo day tabuok mo. Di kan sa pagdigdigos Kaskala alya. Unay mo day pananguyaw mo kanya akong Kapitan. Makapasakit ka mo't itirik na. Di ka masaksakitan at apudno mo ti bagbagak maray. Agdigos ka. Agpapintas ka mo't tapno di nakaisukat ni pare ba daw. Kanya tinasakay tangkay. Dagiti ramay ka. Ilutan man. Yan tatangdan ko Uwin! Tangdanan ka. Manaw. Mangan ka iti ado dito'y balay. Agmerienda ka pa iti kayat mo. Kwarta ti kayat ko angkay. Ikang ka pa iti kwarta. Basta ilutam ti entero abagbagek. Tamaturog ang agmalmalim. Sige angkay. Ilutin ka nga roden akastay. Ay! Anday ko! Nagpigsamot din! Anday.
Sino nga'y tinangang ka nagmerienda? Awan mo tanjay adobo a manok. Kantay pinalaman na katinapay. Inteng! Sa dino ti ayan mo? Inteng! Nakaturog manan dito'y sofa. Nakausog pa'y amat maturog. Ay, una yan ni Inteng. Ay, mahay blood to langatan. Gapo itinalabas apan naturog na. Talaga ba't nga may nanagsadok ni Parinteng? Awan ti mararamidan na dito'y barangay tayaw. Di mo pigsaan ti agsaw. Ang mga no adda makangagkat idanon na kini kapitan. Ay, ore adda mangidanaw. Talaga ba't asadok na dya, kapitan? Awan pa'y sir-serbina na butusan. Numapanak niya barangay hall. Tada ko maibaga. Kanayon ngawan. Numapanak mo tiya balayda. Kanayon na nakaturog. Badaw! Man naturog a kapitan. Awan sir-serbina. Pwet! Ayan ni Uncle Mau. Kwaraw. Nakaturaw. Anya. Tunggal umayak dito yung barangay hall. Nakaturaw. Nabannog ngamin ni Uncle Kao. Anya nga, tinakabanugan na. Kit awan mo tiyar aramidin na. Nabannog anag na nga imay dito yung barangay hall. Anya. Ibaga mo no anya ti kayat mo nga ibaga kini Uncle Kao. Tataba daw. Ta ibagak tuken kwa na inton makarieng. Ay, urayak langay na makarieng. Saan arumbang asikat ipangibagaak? Ta saan mo't asikat ti kapitan? Saan ba'y nga agriing ni Uncle Kao? Na. Kaano nga ron nga agriing ngay? Nuawa ng tao dito yung barangay hall. What? Agriing pa'y lano malam. Inton agklusan ti barangay hall. Sige. Urayak nga close ti barangay hall. Tapno makasaritak ni Parinteng. Di mo matlang makasarita ni Uncle Inteng. Ha? Apay kumangay. Kit agriing tumit tayo no ag-close ti barangay hall. Di na kaya ti agsaaw. Ha? Tapay adi na kaya ti agsaaw. Gaputan na banog tingiwat na anak nga anagururaw. Iyay. Naktangan, iso adi na kaya ti agsaaw. Anya nga ta ay ti aramidak ka ni Inteng. Apay ayama, Ray. Ay, nagdagsen ti bagina. Nagginad nga gunggunay. Kanayo namat maturog. Maawatam latan, Mare. Kasta talaga ti lumakay ako nada. Ang, siyak ti masiksikuran amang kitkita kun kwa na anakailad. Kanayon kanupay amapuyatan, kat maturog mat. Naimas pa'y nga rod ti turog na. Maray. Ay, jak amaw. Ay, amangan no simrumanan ti kinasadot na. Banag, nakaring ka pa'y. Apay aya. Kadwa anak man iji banyo. Anya, Dan, apay akadwaan ka pa'y laeng. Ah. Adamot sakam amag na. Nasip man nga ron. Ang mga no andal alya masabat ko iji kusina. Na Alan kadwa na ka. mangan kan, Inteng. Nakasaganan ti kanam di talamisaan. Kwa, ayos. Yawat mo man nga ron iji kutsara. Anya, kasangsangom lang arudan day tapagalaan iti kutsara. Ipayawat mo pa'y lakanyak. Gaw atemon Diyak kayat. Ang mga no tinidor ti maalak. Maestri sakto manin. Anya, Agkamutak laangan no di nakayat nga iyawatan iti kutsara. Sadot ka mo't abak-bakatan. ay, siyak pa'y itanti sa daut. Sige laeng, Inteng. Hanggang no siyak ti makapungtaw. Panawan ka laengan. Sadot. Na, asino ti sadot? Sika. What? Kasano asadotak? Di mo amo ti sasawon paray. Nasaya at may ta nakasarita kan, pare. Kanayon ka ngamin na nakaturog. Tunggal mapanak iji barangay hall. Ken iji balayaw. Anyat ibagam aya. Maipapani ti street light nga agturong iji balay may, pare. Napunday iji bumbilya na. Napundi nga ron di gatangam.
Apay nga ibagampay lakanyak ngay. Rumbang lang tasikat ti kapitan. Na Pasukatam di bumbilya na paray. Ay, awan pundo na. Na, bumbilya lang, masapol pa nga da pundo na. Na. Naglaka lang mati bumbilya paray. No nalaka di si kati gumatag. Ah. Total, silaw yumat nga agturong iti balayo. Anya. No parekot yu ti silaw. Gumatang kayo ti bumbilya. Ay, awan ti paggatang ko paray. Nagsip nga tirabi no awan ti silaw paray. Heh, mga limon ka iti battery tapno agsilaw tamatam. Iyay. Ay, nagsakit ti sikat ko na. Ay, na. Apay madan aya. Nasakit nga ron ti sikat ka. Diyak pa makatakder. Kandiyak mayunat. Ay, anay. Na. Anay. Naktangan day ta. Gapo itinalabas apan naturog mo. Ha? Inteng. Ay, Sika lang aruden ti awan ti aramiden na. Sika pa ti adasaksakitan na. ay. Anyat kayat mo asawan. Awan mo't atalaga ti aramidem. Nakailad ka nga agmalmalam. Nagadaw ti pambar mo. Naglaing ka maturog. Ang mapuyatan ka pailaan. Win ata mabanbanugak iti aramidak nga inaldaw iti barangay hall. Kasano ako na amabambanog ka. Kat awan ka numat ti aramidem. Ah. Nakailad ka nga agbuybuya iti TV iti barangay hall. Ha? No kasta ka na yun ti aramidem, inteng. Makaamukan iti biyag mo. Ala kang Kyle. Ay, apay manan. Yan ti banang. Na, apay ni antem. Pinanawan na kan. Patpatsim. Di na maaramid day ta. Pudno ti bagbagak. Nakita kita anaglugan iti tricycle. Kat adda imot na dakkel abag. Anya? Unang Kyle. Madlaw ko ang makapungtaot. Saan ang mabalin na panawan na ni antem? Matayak no pumanaw ni antem. Pimanaw nga ruday. Ingkakamatan. Kasano ang makamatak ngay. Ah, Itay pa pimanaw jay tricycle ang nagluganan na. anya? Ay, Kanya ngay taramidam itang Kyle. Kwa, surutak ni antem. Ha? Pangsurutan nyo ngay kat di umot amo tinapanan na. Talaga ka di ang nagtalawon ni Maribanang, Marikuanang. Wen, nauman iti ugali ni Kapitan. Gunggo na ni Kapitan tanalabos mo't nga minti kinasadot na. Kasadot na amain. Jakmet kit di mababalaw ni Maribanang no pimanawan. Kahit ayan itan ni Kapitan. Aday di balay agsangsangit ka na ko na ni Kwarog. Aya. Agnakamat siguraw tapi manawan ni Maribanang. Di mo ibagbagakan niya uncle mo nga daak lang dito balay mo Kwarog. Unang day. Jak ibagbaga. Kayat kulaang nga agnakam ni Inteng. Unang day. Kaya't mula ang agnakam ni Uncle Kao. Wen, kampay ide, pinanawak, tapno makaamires ni Inteng. Unang day. Kampay day. Pinanawam ni Uncle Kao tapno makaamires. Sigurado asap-sapulan na kon ni Inteng. Unang day. Sigurado asap-sapulan na kan ni Uncle Kao. Basta di mo liplipatan ti saritaan ta, Kwarog. Agawid akto lang ijay balay no talaga nagbalbaliwan ni uncle mo. Unang day. Jak liplipatan ti saritaan ta. Agawid kan tao. Intun nagbalbaliw ni Uncle Kao. He! He! Ay! Nga Eh, ay may sakamot, Kwarog. ha? Ulit-ulitam lang ti ibagbagak. Ala, mapan ka iti ayan ni uncle mo. Paliiwam. Unang day. Mapanak iti ayan ni Uncle Kao. Paliiwag. Mapanakaon! Ay! Timarayan. Ay, agulitag kayo talaga ka ni Inteng. Kumusta ang Kyle? Inawagak amin akakabagyan na. Hindi na ka nung nakita ni Antim. Ay, saus. Napanan nga rudan ngayon ni Antay. May iliwa ko. Wanan tagluto iti kanak. Agsingsing pagkanganina ng Kyle. Basol mo matlaang no apay apimanaw ni Antibanang. Ha? Agasam mo't nga main. Iso ti mga rami dit niya amin. Niyawat namin nakasapulam.
Agbalbaliwa kun. Basta agsublinan time. Matayak no awan ni antim itidinak. Aranggay. Iba nang dungo. Isa din o ti ayan mo. Ha? Agawit kan tagbalbaliwa kun. Agagagita kun. Kinsaan akon nga agsadsadon. Yay. Ay na, Kapitan Aya. Basol mo no apay apinanawan na kanina na banang. Agbalbaliw ka nga rodan. Tapno agsublimot laken ka ni Nana Banang. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sa balipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag.